Bula. Go minuni mereka-raki untuk terletak di warung Nambula FM, namun dua nesek. Nimbula, ayaw meli, nawati tiyo may mataniway, ando talita ka na warong Nambula FM. Ando to kami ono bi series wa Nambula FM, namun dua nesek eso. Ni sambula binakan lewi biti gonga lemon tahun ni lebemba. Ngango musim balen roko-roko untuk talita ka na warung Nambula FM. Bula FM, Number 2 NSR. Bula FM, number 2 NSR. Ni sambulu binaka se kwe ngona Vakaleleka ni nonde tu kwe na mbongi ndai tukuna na nonde lilu ni mate ni tu borenge mani marama ni ndondo numer na tarungi na doni politiki era tukuna wabwitiko ni sasianga ni labu ni mate ni tu na nona postiko na kena ndola na mbosini sanora na mataka ni kuwa tukuna bani marama ni ndondo ni mena tarungi veira se somitu wadava na isauni vuli nonra na lubenda na isauni kena tar na bengo ni sala na kena boeduri na bebo katuri de taki kena benga revitaleso e boeduri tu kena ngono ko mate ni tu e kuria ni kile tu ba matata ni bebo no e tosu kena mate ni tu na bugun bebo katuri de taki e na sanga te tungana le ni toni be sanga era bona numina le ni mbosi ni sanora ni tigo na mate ni tu kande tunga na bugun ni kena buke na le no no kede viti Saboedor na beisele pa bunuai kina lima na yango kakuni me na Usori Highlands e nandi na moniti ia tomani tungai na ngaunugo na bebanganga ni tambani bisa e na buguni beka e laure rawa metho me na ngaunugo era sabotarungi o te so na lini bunua e na kera so komuni nei tukutuku me maleta na kisiongo o ka kina kena lagi laurai na nona to lori na bubalongo e botu lewe nandi engel urena yang we Nirmal Kumar endo na matai embaki ono sangabul ko tolu na watino Usha Devi embaki 5 sangabul ko ba onilesh ni Kajal na luben rongon elewa embaki tolu sangabul ko ba kena rona makumbun rao duo embaki tini kan dua embaki walu na Usori Highlands nandi na mataka ni muniti na ngone lelai bo ambauti ni embaki dua ka kune talanga na bonoya sa durti ko na ngunungo na balnimbula E kawai sartu wale wana matambosi ni Fijian Competition and Consumer Commission kina matambosi ni Consumer Council na bugu ni bagarau ni bibuli bo adortu e sona do ni business na nando bonua reda na matambosi ni FCCC ni sona business ya rambiute tigo e sona tutu kuni bibuli kasyang nindina ngoe na non rasiwati rakina nando boli tukuna bunlewa Joel Abraham ni tikinogo e lauretal tunga e nangauna erando market takakina na non rivoli Beba kaungi tigo na matambosi rua, veir na doni bisnisi, merendra na tikinongo e na kena bagarutaki na bengarabi vinaka veir na do boli. Kinangito, na nama kinadorobo nonda matatimi ni Fiji Airways Flying Fijians, Nicola Matawalu e na buguni kena bagarutaki na sota kena matatimi ni Tonga e na muni madongo. Tuna Matawalu ni rarongo o Eden Park erando o katatu na timi ni Tonga me non rara e na sota na makiongo o Matawalu na dorobo do babu na bakalebu na renre e na lomo ni matatimi i e kilande ibaki na bimbi ni sota ongo i erto sambi uta na nonda panua na nonda matatimi ni Flying Fijians e na matagani kuwa e na ngole ki Nisulandi e na buni sota ongo e na bagarawai Mai da bekir na Vakaleleka ni nonde tukutuku na kena ikuri e ranu na 7 stationi na Radio Fiji 1 Nambula FM ni bukading vinaka. Bula na lang ko siya do talita ka wala ronga sirma ko na Radio Fiji na kasi. Bula eu Veronica Melo toca do talibio na Radio Fiji 1 nando mai biti. Nada go merre telawa go ngai tabua ando talita kana varonga na Radio Fiji 1 nando mai biti. Bula go ngai no keimba ando talita wale na warong na Radio Fiji 1 nando mai biti. Ina wale. Ano dango saniter kwati ando talita ka bakalebu na varonga na Radio Fiji 1 eno seri. Radio Fiji 1 nando mai biti.